Salam. Bebenar, adik kepakai agian kaya telo. So Kasaanda sa Bolawan, so Kasimbayron, so Kautangaon. Telo to. Kung kapakai tigil na di kung kapakai so Kasaanda, so Kautang, so Kasimbayron. Okay. Ada benar, mana di benar. Itu pakai sinabi benar. Naya kisah na ada benar ada mana di benar. Dia mau tak kisah dia benar adik pakai haram. Lagi kita ada interest dia. Dia pernah tak Kasimbayron, barang tu pemana na Bolawan lupa kering ada Kasimbayron apa pemana apa pusat nak pa anak sumun apa pemana anak sulutan kana halal tu pakai itu. Apa man ini sumpul-sumpul ako mga karuman yang tadi kan sesuai diiran o mga bari. Napod sa diiran ko bari na so Bolawan ada karakter Kasimbayron yang naguguda sa mga Allah. Agi pa na Kautangaon, kapakandadaraynon na dulu susunod kapakutang. Di dulu na lang mapapan na lagi lumia komplit sa butong madagataw. So kautang sa Bolawan na dulu susunod. Kautang kaperlaba kapusay na hindi haram. Basta kau tanga kabusay, barang tanda dulu ka, nandiyan na pumas anak nakatay sa pumas ako na utang mo nagiti haram. O mano kau tanga makakailangan ako, barang namiyang hospital ako. Nada ka sa pagarian ay nandiyan na ang arang utang ka sa Bolawan ka, kapendaorog ka mo, nagpa kayo ito na ada binabadasyan ng amiyang kasid ka. Kaya sabutan na to. So kau tanga sa Bolawan na duso, na ito kau tanga sa pera. O kau tanga kaperlaba kapusay na di pakai. O kau tanga makakailangan mikubi agama mo sa din na mga perlabaan na bubala sa ng Allah. Ang nabalas ko ng yakuta. Ito pa kayo to. Anin ta kaya sa buta.